Okay, guys, Rishilo lo vulavula ku Big Park Capital. So guys, ka video leyi ni ya ku scanning ka ti-padra leti ti nga ta humelelaka ka vhiki leri nghenaka ka rona. So n'wina mi nga xava scanner na n'wina van'wani mi navelaka ku va na xona scanner lexi. Video leyi mi ta va mi dyondza swin'wana ku ri Big ku endlaka njhani. So because hi trade ka ti-time frame letitsongo guys, hi nge scan ka 1 month. So hi ta sungula ku scanner from ka day 1, age 4, age 1, 30 minutes and 15. So loko u ri munhu wa ku scalpa, u nga loko u lava ku scalpa u nga cheka mapadrawu ka 1 minute. So ka 1 minute guys, loko ko za ku va na padrawu wa nghena wa huma. So ma ni cheka ku a ku ri na padrawu lani. Okay, a ku zanga ku va na padrawu. So hi ta sungula la ka H4 la ka euro ka GDP USD. So mo hi vona ku maybe ku nga va ku ri na padrawu. So mi nga koti guys ku ni mi byele ku makete a ni ri famba hi tindlela tinharhu. Mi nga rivali ku ni mi byele ku makete u famba so and then u retracer and then u ta la ka supply then u ya hansi, kumbe u ya henhla u retracer u tela ka demand zone ya wena and then u ya henhla. So I think i swin'wana leswi hi swi vonaka. So ma swi vona ku hi ve na a movement lowa strong and then se hi sungula ku va na market lowa ku henhla. So hi expecta ku ri market wu tala ka demand and then swi nga endleka market ya hansi. So guys, it's not always the case, a swi humeleli every time. Sometimes market wa swi kota ku ya hansi u ya henhla u ta maybe la ka point leyi la le henhla and then hi kona so ya ku hansi matimba. So mi nga rivali ku xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka guys, a yo swi tiva ku ku ta humelela yini. So most of the time yo predict, hi endla leswi va ngo i prediction. So yo predicta ku maybe market wu ta endla so because a nga kona loyi a swi tivaka ku market wu ta endla njhani guys. So mo hi zama ku scanner, ya mo hi zama ku scanner. So because market ya hansi guys, ni ta va ni scanner a mapadrawu lawa ya ku ya kota ku market ya hansi because ma swi vona ku market u yeke ni nga hansi. So a ni expect ku ni nga va ni ri ku xaveni, ni expecta ku xavisa, ni expecta ku market ya hansi u ta dlaya point leli and then njalo njalo until hi za market wu khuphuka u ya henhla. So ka nkarhi wa sweswi guys ka 4 hour market wu le ku yeni hansi guys, market wu le ku yeni hansi. So ni expecta ku xavisa lawani, I'm not expecting to buy. So this is a sell. So let's just check if maybe there's a pattern hi vona ku nga va ku ri na padrawu. Okay, so ma hi vona leyi nga tsala swa quick bearish. So bearish guys i mapadrawu la ka hansi, bullish lawa ka henhla. So I'll only scan for a bearish pattern. So ma swi vona ku padrawu ya vula ku na Gatli pattern. So ni ta pressa la ka magnet just to make sure ku ri a ti-point leti ti tshame kahle straight la. So ya ku byela ku Gatli pattern. So loko padrawu yi vona ku Gatli no ABCD swi vula swa ku a nenge lowu wu nga laha, a nenge lowu guys, a nenge lowu wa kusuka la u ta la na ka la a swi ringani. So loko ku no ABCD hi swa ka distance leya laha na laha a swi ringani. So ka tipadrawu tin'wana loko para swi ringana fanele i ta hetelela laha ka 0.886. 0.886. So swi nga endleka market as ni mi byele swi nga endleka market wu ya hansi nyana u gama u vuya u ta la henhla then u ya hansi sometimes swa humelela. Kumbe hi va na padrawu leri va vitanaka crap. So u ta kuma ku market u ya henhla and then ku va na nenge lowa u taku la and then market u va u ya hansi. So xin'wana na xin'wana xa humelela guys, a ku na loyi a swi tivaka market wu ta endlani. We just anticipate yo predicta swa ku swi nga endleka market endla so, but so far ma swi vona ku already se swa tikomba ku na vanhu lava nga
xavisa already because ma vona a khandlelela green leli. So swi komba swa ku van'wani va koho lava nga nghena lava tradaka strategy lexi va swi vonile swa ku a ku ri na padrao, so van'wani va nghenile kokwala. So swi nga endleka makete u endla yini, u ta la and then maybe ya henhlanyana u gama u vuya ehenhlanyana and then maybe u ba take profit 3. Swi endleka sometimes u ta la ka take profit 2 and then market ya henhla, so xin'wana na xin'wana xa humelela. So that's why ni ku byela ku loko u trader a ti-harmonics, loko u za u nghena la yi ku take profit u teka stop loss xa wena u ta xi faka laha ka u nga nghena kona, swa ku hambi makete u tlhela u ya ndzhaku a wu dliwanga a wu luzanga nchumu. So loko u ta la ka take profit 2 then u teka stop loss xa wena u xi faka la kumbe u xi faka kun'wana la, swa ku loko makete wo sungula so la ku jika wa swi tiva swa ku hayi dingeri so yi endlile la ka point leyi ka xipesi lexi so yi endlile. So xin'wana na xin'wana guys fanele u protect-ara a mali ya wena. First thing you need to protect your money. So loko u trader guys, first thing leswi swi endlaka swi lava u make sure ku mali ya wena wa yi wa yi protect-ara. Loko u za u nghena ka trade u endla mali movha stop loss xa wena so that hambi ko endleka yini wa swi tiva swa ku hayi wa ri safe. So yeah guys, kuna padrao la, kuna padrao lana ya le ka GDP USD and then sure ku loko ya ka Euro USD maybe hi ta vona ku kuna padra yin'wana because GDP na Euro USD swa fambisana. So let's see. I say endla leyiwani guys, I say endla, but loko u zama ku yi draw manual hi draw hi manual. So because this software guys ya ku pfumelela ku endla xin'wana na xin'wana. So loko u ku draw hi vona ta ku byela ku a padra leyi u khulumaka hi yona mfuthi a yi se tlangana. But loko u wo za ku magnetic u endlela ka 0 u gama u susa nenge lowu u tlakusa nyana u vona ku yi endla yini, ya ku byela swa ku na bad pattern and then bad pattern ya kona ya ku byela ku swi ta lava ku nghena kwini la ka line lowu wa yellow lowu. So guys as ni mi byerile ka GDP USD swa ku swi nga endleka market u ya hansi nyana u ya henhla and then loko u fika lahawani and then u ya hansi. So hi ta vona hi swona guys, hi ta vona hi swona ka GDP USD already se ku na padrao mara laha a se helela laha Jordan. So hopefully maybe by next week maybe wa vumbirhi kumbe wa vunharhu hi ta vona already padrao leri se li hlanganile, padrao leri se li hlanganile straight and then we can expect the market to just come to this point lawani ma ni faka hi le ni nga yi maka nga na vo 50%. So ye ma ni cinca ku ri ni endla black. So yeah my vona guys and it also aligns straight. So my vona ku i tshama straight la, so we want a ni ri ku na leswi hi swi vitanaka the last leg. So ma vona market loko suka laha u te u ya hansi and then u ya henhla. So a nenge lowu wa movement lowu nga ya henhla hi wona u nga producer a nenge lowu. So ma vona and then u dlaya point leyi. So a point leri li na ntikelo swinene ngopfu, li very strong. So this is a significant market point. So a point leyi na signified ngopfungopfu exi mi ta ni rivalela xiputukezi a ni xi tivi kahle. So swi nga endleka market u ya kwini ta laha u ta la straight ka 50%, 50% ya movement lowu and then loko fika lano and then we can expect to see move loko wa ku ya hansi ngopfu. So guys yeah, I was just analyzing Euro USD and GDP USD. Yeah, so ni vona dojo wa mapadrao lawa leya GDP USD se yi helelile mara na yona yi nga tshika yi tlhe yi ya henhlanyana and then before yi ta ya hansi. So a hi ngheneni ka leswi swi na entry guys, manghenele entry because vanhu vo tala va bayiziseka la ka ku nghena. So ni mi byerile ku ku na tindlela tinharhu guys, you can use your entry hi tindlela tinharhu. Ya ku sungula i makhandlele. So for example u kuma ku na khandlele la soko la ka entry la
la ka 50%, u kuma ku ku na khandlela so, then ku va na lin'wani. So this is a bearish engulfing, guys. This is the engulfing. So wa swi vona swa ku swa ku komba swa ku ku na vanhu lava nga xavisa hi ntikelo swinene. So you can still use candlestick. U nga tirhisa mavhela lawa kumbe u tirhisa leswi swi vitanaka ku i trend line. So what do? You just take your a trend line ya wena u yi veka laha. So when you endla ku yi va a black. So you can use your trend line, guys. You can still use your trend line. So u nga use trend line ya wena, and then maybe loko se market u fika la break and then come back, and then u nga nghena kun'wana lana, and then the market goes down. So i tindlela timbirhi leti u nga tirhisaka tona. Leyi ya vunharhu hi leyi u tirhisaka RSI. So u nga tirhisa a indicator leyi vitaniwaka yini, RSI. So let me just show you. Nga ta ku ni ta lapa draw leyi nga humelela, kumbe let me just use this one so that mi ta swi twisisa nga se humelela, because loko se nchumu xi humelerile a wu koti ku swi vona ku a swi ri njhani before. So hi leyi RSI u yi veka ka period of 13, loko yi pfula u nga se yi cinca yi va yi ri ka 14, mina ni tirhisa 13. So you just do it like this, mo ni cinca korle tlana matihlo. Okay, so yes, so I'm gonna use this black one. So ka RSI, guys, lexi u lava ku xi vonaka already ma swi vona ku ku humelelani. So wa vona ku ri point leyi i ya henhla, mara wa vona RSI ya wena swa ku a yi le ku yeni henhla hi ntamu. So na loko market wo ehla u ya hansi u ya henhla u tala ka point leyi, so from ka point leyi na point leyi la nimbirhi wa vona ku swi tlhatuka. Mara loko RSI ya wena yo ya hansi yi gcina yi ku so u ta yi vona swa ku hayi mani ya ku byela swa ku a price a ya ha ri na ntamu wa ku ya henhla. So va na ready swa ku price ya kwini ya hansi. So that's another strategy, guys. I strategy xin'wana lexa xa RSI. So u lava ku vona a price na yi ya henhla, mara RSI ya wena loko yi ehla nyana hi mhaka a movement lowu nga ta ehla u tlo ya henhla, u ta yi vona RSI ya wena swa ku yi nga ta ya hi ntamu, yi ta ku nyika leswi hi swi vitanaka swa ku i divergence. So ku ta va na ku hambana ka price yi ta va ya henhla, RSI ya wena hansi. So swa ku komba swa ku no laha momentum, the price momentum, it's becoming weak. So ya komba swa ku a ku ya henhla, price a ya ha na ntamu wa ku ya henhla. So hi expect-a ku humelelani, ku va na ya futhi leswi laha, guys. Hi lava a nchumu ya so hi leyi laha na ku mi komba swona la ka. Yeah, so for example, guys, a hi swi teki leswaku i padra ya hina leyi ne i padra ya hina, so hi ta swi teka leswaku a hi na padra laha example. So wa yi vona swa ku humeleleni a price ya hansi yi tlhe yi ya henhla. So mara wa vona swa ku la swi ya henhla so. Let me just, sorry guys, mo ni endla ku swi va na ku vonaka kahle. So wa vona swa ka point leli na ku fika la ka point leli a swi ya henhla. So mara wa yi vona RSI ya wena, RSI ya wena wa yi vona swa ku kususela ka point leli na ka point leli swa ku humelele yini. A RSI ya wena ya komba swa ka price a ya ha ri na ntamu, a ya ha ri na ntamu wa ku henhla. So na tshemba ku u le ku swi voneni, guys. Na tshemba ku mi le ku swi voneni, ho ni endla kusuka la. So wa vona swa ka point leli na ka point leli la vumbirhi leli na ka point leli na laha wa swi vona swa ku swi hambanile, a price ya henhla, RSI ya wena ehansi. So that's another third way, i ndlela ya vunharhu leyi ya komba swa ku price ya hluleka ku ya henhla, mara se u va ready swa ku price ya endlani yi ya hansi. So na laha loko market yi ya hansi yi tlhela yi tlakuka yi ta laha. So loko ku i ya henhla so hi lava ku vona RSI ya wena yi hluleka ku yi endla leswi price yi endlaka swona. So loko yi za yi fika laha swa tikomba swa ku no ku na divergence laha, ku na ku hambana ka price. A price na RSI a swi tlhangana, a swi pfumelelani.
so swa ku komba swa ku swi le price ya hluleka ka henhla so hi expecta ku ri yini market wu ya hansi so i ndlela ya vunharhu so ni ta tlhela ni ku repeterela swona so ku na ti-candlestick u ta vona khandlela ya so so this is a bearish engulfing so swi komba swa ka khandle leli li tlula lelin'wana se la ku komba swa ku na lava se va nga xavisa la and ni ma swi tiva swa ku forex guys a yi control-ariwi hi hina wena hi lot size ya wena ya 0.01 u nge yi fambisi u nge yi endli na movement a khandlele li to wile u nge endleki nchumu mara ma-big bank a mabangi loko u za vona khandlela so swi tivi swa ku kona lava se va nga va ka mabiliyoni that's why u vona swa ku se ku va na khandlele so swa ku komba swa ku no se ku na lava se va nga xavisa so nghena na vona u ya hansi wa ni twisisa so ya vumbirhi hi le ya trend line so u nga ti vekela trend line ya wena loko i breaker retest of the trend line then u nga nghena so swi ta ya hi wena ku hi xihi strategy lexi u swi twisisaka hi simple simple method ya ku ya wehe ya ku kota nghena so which one is the simplest method for you to understand your entry so you can use the candlestick u tirhisa trend line or u tirhisa RSI but for me I feel like RSI is the best this is the one that I use depending ka ku ri what type of pattern it is and then kuna momentum kwalani makhandlele ma endla njhani so sometimes I'll just use the candle loko ni vona khandlele la so then ni nghena la stop loss xa mina xi veka la and then ni cheka take profit ta mina so sometimes ni tirhisa RSI na candlestick or sometimes ni swi tirhisa hinkwaswo loko ni vona swa ku a yi padrawu leyi a ni yi tshembi kahle so I'll just use the three of them so loko ni vona khandlela so confirmation number one ni vona break of trend line so confirmation number two ni vona divergence confirmation number three then I know ku ri okay I can risk my money on this trade ni nga risk-a a mali ya mina ka trade leya so so yeah guys lo vulavulaka big bag capital a ni na ku swi tatela ka video yin'we because u ta gcina se u bayiziseka u nga swi twisisi ku ku humelela yini lawani so yeah guys vhiki leri we are expecting to see a downtrend if it's possible so hi ta vona ku ku ta humelela yini from mundzuku loko market wu pfula hi ta vona ku kahle kahle market wu endleni so yeah I'm expecting to see Euro USD going down if it's possible loko ku a supply leyi ta va respected loko nga respected then hi ta vona ku ehlanyana and then hi vona market wu ya henhla so loko za endla so we are expecting to see some demand to hold and then price ya henhla so anything is possible guys let's just watch and see ku ri ku ta humelela yini so lava vulavulaka i Big Capital video leyi a ni nga la ta yi lehisa a ni nga ta a ni nga lavi ku yi lehisa so sukusela namuntlha guys ni ta va ni posta ma-video one way or another so just stay tuned u langutisela u ta dyondza swo tala so I'm taking it slow by slow guys I'm taking it bit by bit ni swi teka katsongokatsongo so yeah guys kani mamba